alamin. Kita untuk berdiri sejenak, kita baca salawat Nabi. Ya Nabi salamun alaika, Ya Rasul salamun alaika, Ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, Allah syaraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi, ya Nabi, ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika, Allah ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-qafiqaini, ya mu'ayyad ya mumaddad, ya